Phi kwa kaliang ek mobile rim jong phi bat sim nak batmai wan sangi. Phi kwa ban di ek mobile rim jong phi wan sangi. Pidon kam ban phasina yeki mobile jong phi wan sangi. Ka screen mobile jong phi kaladu hendrik circuit kidang biang wan sangi. Wan Hacharisma Mobile Repairing Center kabadan hayo Bhoirumpong Hari Bhoi District. Wat hapedeng ga jing bom biang ga met ka phat lane hapedeng ga jing duna ga khot met bat ga jing bom la aban yo ye ga met ka phat kumba ye long lang kiwe ki para breu henrei habadan ga jing kot jing mod bat scam ga jing mod jing prakhat ka lat ka pli bat ga jing e na ki para breu ru ka wan bha ha uno uno breu kalat kelanti kalapli ya uba pering pale ubari rangba ubadan jingduna hagid khot met baru bomla banyaj banyang kumba ya longlang kiwe ki para breu henrei ubaladan katto kane ke jingpule uba menta uladan life life nem karta uba syong uba sa hag shnong umpawin Hari Bhoi District uba menta kesngi ulala aban pli ya kedukan Xerox code haplau ke office trikam jong Deputy Commissioner Hari Bhoi District Hanongpo. So maybe we'll have one Xerox. ID copy is separate. Yes. So we were always thinking that photocopy machines are. Habayo apaniakran baruba pering pale ulai itu badai lengba ke jingsim kya ki magister ke district bagane kalat kalapli yau. Ha ka baulai itu bahadin ke jing pendep jung u ban pule bat ban tip ya ke kor komputer bat katto kene jing pule ke baula don lupa ulalet bania kendu yau Raja Brahma ubadiu additional Deputy Commissioner Hari Bhoi District bat dei lengbau neu officer ki jingang not jong uba pering pale kilas dang ban wandor wandar namaru Raja Brahma kumu officer uba joirap bah yeki paiba ula penpoi yeki jing kerpat jong uba pering pale hakmat lu Deputy Commissioner ke District rengkat ke jing pensyai halor ke jing don kam jong u tang kendiat sengipat Deputy Commissioner ru da ke jing solem ya ba pering pale ul IT pat ha ke kong bala kentiurani ke badi ke additional Deputy Commissioner ke District Hari Bhoi bahkan ira penbet ye ke kam bat menta ke sengi lapli sendan ye ke dukan jong ba pering pale hagani ke sengi lai don lang ki officer sarkar ki bakentop nandu Deputy Commissioner District u Abilash Baranwal ke additional Deputy Commissioner ke District ke kong bala kentiurani haga jingiran lang ru jong ke MDC ke nongpo ke kong Rona Khamdet lembat ki bahaya ngasem jong ba pering pale kumban syukudeu khendiat bo ba pering pale hagi singi ki bala let no uju persyang bantre kat ke bawyo wat apedeng ke jingduna ki khot met da ke ba persyang ru bandi ye ki jan lilam lani ki jan second hand hayau hahat Rajin kini trong phi chậm đấy qua ban rajin bắp trong hàng công công nền và lập lý cái camera hàng này và ngã đáp được mình xem trong cái chính siêu comment ngã đáp được mình xem trong cái chính siêu ý mà ngã đáp được mình xem trong cái chính siêu nhau đây trở lại vào đây là ai yang là năm nay gì không hát cái chính em ở trong hàng anh rồi ta không đây chỉ muốn chính cái gì đấy warna ini long isi rock mesin ibarat nakane ngapang kiu nani sakmat bang adru kata kathong ban sekri hok nak banta jong ki pai ba ibadon ibawan naki than ke bachangai nani ke bajam naki yo ban kam hok ha kan ka serok mesin ke bai disi yala ayanga ya kamera hang ni knang ba ki pai ba kinom la ban ne sekri pat ki jaka knang ba kan tak tan rapor nak beta jengki sim paladon manga hang ne tidak tip paladon hang ta tidak wandrung bai hang ne dan kan ne ten kanong kata ka chi sikri ba ba ya ki pai ba kan ne teladang ayo ya kabriu ngan wat hede ibriu iban ya seralang bangna namanya suk ha kadek kawan iban yarap yang saya setu satai ha ka banung ngayo namanya ini mission ngalek senungu ya Isa Raja Brahma ngala ai na bada jinto nga osar ngala ade pertinya ki komputer
qua ban vụ là để vây ai để vây yang lại lát ziarah nak mata banyak ban serok dan banyak ban ring dan ban tai để vây ziarah kam hàng này rất là chính này ai chung ngay ya ICT ya i Raja Bama in la priang ya kan ya di hadin tai la pois risi pada ulang khot yang bangan wan hang ne bangan yo no in ma ya kan ya serok mesin pa na pule tang hak klasten dan bok mobil la khu yang mang yo namanya ini ilat ziarah wadai no bai berkhaniat ru dan kan ne kanong kalak nanti yang bangan nang kiu sakmat seprang na pule tang hak klasten tak tahu. The fact, madam, that we have been able to, we have been thinking about this, that we should try and provide more opportunities to people with disability, because there are many job opportunities in which their handicap will not really be a handicap for them in earning livelihood. It's just that we have to provide suitable opportunities as a society to them. So this is one small initiative, but I would really like to thank our ADC, Srimati Balakirti Urani, because it was probably 3 or 4 days back only when I discussed the idea with her, and in a very short span of time, she has not only been able to find the right person for the job, but also simultaneously do the necessary homework in terms of procurement of the machine, in terms of the revamping of the place, so that we can see the light of this day. So thank you, madam, and I hope that this small photocopier machine will only be the start, and with time, as your earnings will increase, you will add other essential items to it, for which we'll also try and get the help from all the different kind of schemes that our Honorable CM Sir has started. But lamination machine, a small computer, a printer, etc. would be the next additions that I hope Bapale will be able to make to this shop. So it's just a start, and I hope that this becomes very successful, and people will be able to utilize it in a very befitting manner. So thank you everyone for being present. I think that is an important event today. Thank you.